isikhathi mfethu umjida yabo okay uyawenza amaphutha uzama ukukhuluma nomuntu yabo umuntu mfethu mayikhombisa unga-understand noma ungakuzwisisa njalo mfethu sabona ngeke mfethu ngiyafika namhlanje endlini ngiyaxatshana yabo okay ngivayo nyolali nasasekuseni lo muntu mayivuka uvuke lapha kwakho mfethu yabo leyo nto nakusasa uzobuya ntambama endlini mfethu kuyaxatshana mfethu so thina ungaxabani into esingazosixabanisa kalo bubunikeza uthando wena ngeke saxabana usande ngiyakunika kwelo luphi uthando nika lona sasingathina siqala ukudibana sobabini ndikuxelele ke phakathi kwabantu bayazi ungekasebenzi ungeke babi nanto usaqhomekeke kuma ubunthanda ubonile ngoku uba uapha uzonibhampela abani ke so nibona ukuthi siyaxabana nawe ndiyathini nawe ndugadile in so uthetha ezonto is because uyazibona ngokuba so right manje kahle wena shuthi ubungangithandi nje ngoba mhlambe ukhalela imali yakho noma ukhalela andikhaleli mina imali yami ukhalela imoto yakho andikhaleli imoto yami mina manje inkinga ikuphi hayibo ndincede semna ndincede ingxaki yami uyayazi biphi wena ingxaki yami uyayazi ba iphi andisho uba imoto suhamba ngayo sithe andikhaleli imoto yami mandibone umsebenzi wemoto uba yintoni umsebenzi wemoto mandubona umsebenzi wemoto wena uthi ushota ngepetrol wena sithe ufune kuma imali ndikhophi uyasebenza intoni isebenza mina yini manje uyalungisa ufuna thini vele wena ufuna thini into la ufuna ayenze lo bhuti ndibiza ukuthi azolungisela because wena ufuna ukuthetha nami into yazi wena ukuphuza utywala ubhema insaku yakho ulale qha kuphela uyona into yaziyo okay so akho into ozobuyithetha nami ke ndimbize bazondincedisa wena maybe uzawuvuleka apha engqondweni apha enhloko uzophaphama yazi bhuti wami yona ziyala apha yabona bhuti wami njobe ekhala ukuthi okay ngibhema insango mhlambe angivele ngiyilalela yabo bhuti wami ikanje bengaxelanga kuyo yabo ngokusini lapha endlini mfethu eyingeke mfethu yabo manje ngagcina ngidecide ukuthi angivele ngishaye lempahla yabo ngirelaxele yabona mfethu yabo because angifuni lokhu ngikhuluma njengamanje mfethu abantu besifazana abantu abangathinta yabo leyo so makwenzeka mhlambe ngiphunyukela isandla ngimthinta ngizophelelaphi uzophelelaphi ngithi uyabona zikhona into ozicingayo wena empilweni esibhadlileyo zikhona into ozicingayo empilweni osibhadlileyo ukucinga uba yintoni umsebenzi wemoto ke qala before uzazi uba uzophelelaphi yabona wayazi imali uba yenziwa ntoni kumnquzo zazi uba uzophelelaphi kwazi kwakho imali uba yenziwa ntoni uyenza ntoni xa usebenza ufike ekuseni ngaphandle uyaziyo nje hlunyuka ngemoto ngoba unemoto wena dadewethu bengabe ngilalela la inkulumo yenu bawuthu ngiyabona ukuthi ngikhona ama-points engiwaphikaphayo ngapha ngakuwena nangapha ngakuyena umfowethu wena uchazile ukuthi umfowethu useshintshe ngalokhu nalokhu but at the same time naye uma ekhuluma ubafu ngiyezwa ukuthi yonke into ibihamba kahle up until wena wenza ukuthi nokuthi lo muntu mfethu uyangada mfethu okwenzela ukuthi kube yikona okwenze ngizokhuluma kanjani ngokujahe kona ukukhuluma kanjalo asili laba hayi muthi ukubheda la uyabheda bafasili angithi uyazi ba futhi la asili solongisi kodwa ngiya-understanda ukuthi indaba unola asikho-ke lapho silungisa nje indaba yakho mama ubuthi wemfowethu yona indlela ekhuluma la ndlela ekhuluma ngayo usifebe yes Usifebele mina usifebe kwaba yiphutha lenzeka ngalo iphutha lani lelo uzotshela izwe lonke lelo ukuthi wafeba asimlinde achaza uzotshela bonke abantu wangifebela ehlisa umoya selokasala baba nomama kaze ngizwe lento empilweni yami le ntathu uzoyilungisa njengamanje ngeke isalunga so abantwana njengamanje kwenzakalani ke ngabo abantwana njengamanje ngenkathi esangilahlileke ngine-stress ngifa ngizama ukuzipholisa ngendlela engangine-stress ngayo ngangibona i-option eyayingcono ngaleso sikhathi kwakukufa kodwa njengomuntu wesifazane ngaba strong for abantwana bami engangibathwele ngaleso sikhathi awudli ekhaya ngoba into oyifunayo uyayithola ngihlalela ukudla ngoba kusho ukuthi kumele ngilo ngidlele nokudla ngidla ukudla kuphela mina ngilambe lapha embedeni ngoba phela awufiki wena awubuyi wena kusho ukuthi khona la uthola khona ngini inkinga yakho kulamba embedeni nemali ngiyala akekho umuntu owabeze ukulamba embedeni ngoba isigcino bhuti yezwa bhuti ngizocela ngiphumela ngaphandle ngini ngiyaphuma ngaphandle usezocomplaina futhi uzocomplaina ungayenza kanjani leyo nto ukuthi uzophumele ngaphandle khona nyakazulu Eastern Cape kini ukhona umuntu oneyinwele yes baningi even ubaba mnenwele njalo ukuthi mina nginazo lezo nwele akusho ukuthi nengane yami ngeke ibe nazo uNkulunkulu creator ngendlela ehlukile yabona ke iyangithusa ke leyo ke manje iyangithusa yonke lento lochaza ngayo manje iyangithusa nje ngoba lento ilula
siyikhulumile lento yangenza ngendlela ade ngikhuluma ngawo mina. Ngaze ngazama olunye usizo njengoba ngize ngafika le khasi ocela usizo ukuthi kuze kwazi yenzeke into ngilungisa. Uyazi ngeke ngize ngilwe nawe mina. Uyazi ngithanda kanjani sento sami. Uyazi mafa kwami ngiyacela. Uyazi. Phambi kwey'ngane angikudukeze nje phambi kwey'ngane ungijijela ngepipi nje ngenze njani mina? Ngenze njani? Kumnandi yini? Kumnandi? Kanti kubuhlungu yini vele? Ni baba. Ngithi mina ngikhathele bengitshela ukuthi uzohamba ukuyeke leyo nto. Ukujabula embhedeni. Hayi Awu understand? Shuthi ke sesingaqhubeka mhlambe kodwa sibe abangani ngoba siyazi ukuthi uma umntwana wami Abangani? Yeah. Kade uyindoda yami sesiyabangani. Ngicabanga ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi singazondani. Siqhubeke ukuze siyikhulise kahle phela ingane yethu ngoba Wena kodwa inzondo sewuyicreateile already. Okay, so Uzawuthini because ndizawugula egqibeleni. So manje Ngeke ngoka nikwazi noma ndimunca khona nizawukwazi uyimunca pha. kulo 4 years awukaze ucule la kuBhuli. Ndicula njani? Ndicula njani sisebenzisa icondom? Ukuthi umuntu wesifazane bazizela ke ngizothini ke ngoba isikhathi esiningi bayizela. Nayo udadewabo. Uze wafika kumina engenzela izinto engayi understand nami ngabona phela ukuthi hayi le ngiyifunda ivaliwe ukuthi uyangifuna lo muntu. Shuthi manje uyavuma ukuthi Sithi uqala ukujima iperformance yakhe emgwedeni isa right kodwa into engicomplaina ngayo ugwayi wakho baba ngathi uyancipha futhi kakhulu. So iyona into ebanga ukuthi ngize ngibhalele ishow ukuthi mhlambe is aduye ukujima. Ingekho nje indaba esingayikhuluma. Uthi mangabe uthenga izinto ezimnandi uthi mina ngingazidli funa ngiyibuka izinto efrijini lalela ke ngikutshele uyabona umyeni wakho uyabona umyeni wakho wayengithengela ukudla wayengithengela manje okay ngokuthi ngangihola kwakufanele ungihlukumeze kwakufanele angithi wena lale wena wawungwashisa amaphenti akho wena usesikhathini lethwaye ngawasebenzisa lawo maphenti akho kutshele ngoba utshethe uhlakaniphile ayi ngane leyo ngikhumile bathi leyo ngane ngikhumile naye lo mina ekhanda eqinile ngoba abuza kahle polini ngichazela yonke into ekhanda eqinile na ningaloko ningibonela la ngibuza indaba le yaleyo nto leyo ningaloko ningibonela angikwazi ukuhlala nomuntu mina 7 years ngihlala naye ngonza ingane engitshela ukuthi ukusho ukuthi nje uNkulunkulu wahweba mhlambe lengane yangakhuluma ngabe namanje uphinde futhi umdlalise umama. Ungaphatheka kanjani nje nceke yami ngelinye ilanga uthi uyazi umama usedlalisa omunye umuntu ngoba uyazi ukuthi umama usakudinga ukudlala kodwa manje akanawo umuntu azodlala naye. Ngocabanga nje nceke yami zonke izinceku niyabhebhana nina niyabhebhana bathi mfowethu bathi ngeke Nyambozi sisumoya. Sisumoya Nyambozi. Sisumoya. Hlala phansi Nyambozi. uhambe waqala kuyena noma kunjani Angithi phela wena ungiphi imali manje bekumele ngenze Nyambozi. njani? Mina lona ngazama ukumsiza. Incane into yakhe ingaka. Ithoyizi nje base ngishilo ithoyizi uyabhamba. Ngamsiza ngamtholela ini amaphilisi ukuthi ivuke. Isiyavuka ke manje usezongihlambalaza. Sawathola amaphilisi angithi wona la maphilisi angenza ukuthi ngiphi. Ngoba uSontoba akafuni ukulungisa amaphutha. Okay, asimnikeze ithuba lokuthi achaze ukuthi why yezela kwisho yini la ibone ngathi wrong nafuna nilungise. Into engishoyo lo masenza naye isex iba good uyazi naye abe right ekugcineni wenzani uyahamba uyohlala kubo ngoba esazi ukuthi usengibulela imizwa mina I-right kodwa into uthi angishaya mfethu. Ayikho right. Xolisa sisicela uxolisa. I-right into uthi angishaya mfethu. Ngiyazi ukuthi Sesigole makhulu ngishaya. Uzobona nosifebe. Uzobona nosifebe. Sifebe wena utshela. Sifebe wena uqamba manga. hlala phansi. Uzobona nosifebe. Utshela wena uqamba manga. Shaya phela uyangibhedela lo ufuna ngiyochaka inhlamba Musa ukuthi ngiyakubhedela. ufuna ngithathe lezi ngane zakhe zamavesandleni ngiyoyilethe ekhaya igcekeni Ini? ngiyolethe ekhaya ingane engazazi ukuthi zakhe Ubiza ingane zami ngamavesandlebe kodwa uthi uyangithanda uzobiza ingane zami ngamavesandlebe. Madlame yabo ingakho bengafuni ivese. Mingabe uthi uyangithanda kumele ngabe ukuthi ngithanda nezingane zami. Umuntu uma umthanda nento yakhe noma ngabe ingakho yini. bengafuni uyiveza lento ngikuthande nento yakho kanjani izingane zakho izodala ichaos lapha ekhaya. Ichaos kanjani?
Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuphi nakuphi la ubukela khona le channel siyibiza ngokuthi Umjolo Show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo oluthola khona la ekhaya ku channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangoLesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcini ke lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje ukuthi upressile lo subscribe uzothola notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne episode full episode uzoyithola nini. Akugcini ke lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobe donate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcine ke lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama sponsors njengamanje. So sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala Matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right. Niyazi ngicele ngani ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku 60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.